Doktor? Ongoing telaeng Bombo Roger together with Gitoy PCG Philippine Coast Guard. Tapos na-activate to pa yan ti 505 and can ipa-activate ko pa ti fire department pa yan. Bombo Roger. Katon da tao da kami mapami sa pulen datoy missing na ubing Bombo Roger. Okay. Dok, mabalin mamuan. Ano iti, ano wala pa yung kasi base ti opisyalis si barangay, ang digiti ko bikers, iti agis bisikleta, napanda lang sa iti kami bayan. Ano? When upat na nga gagayem, nagbisikleta, ket napansa tampisaw, ket DJ, idi rabi ngamin, Bombo Roger, ket very talaga nga safe nga mapan ijay kasi na dawel jay bye oray itatan na medyo na dawel pa itatay oray tay bigat pinadas mi ti mapan talaga nga dito ita bye ket na dawel tay may isang boat datay da kami pay nagcapsize jay boat mi so nga we are di mapangkamay sa bali nga approach. Iso nga dito'y gabo kami nga agumpi sa pelaeng nga mapan iti kalayap. Although datay duwa nga team tayo na adadat dito'y korimawen kitkitain da no at daman nakikita da when no imon monitor dat dito'y Bombo Roger adadatay team tayo i-giant. Di korimaw paway ka-giant Bombo Roger. Okay, sige ito sa amin, iwarasan, iti Sir Tempe ako. Doktor, anong oras iti maawat tayo marag po iti mga pinaawat tayo di DJ is about 6:30 na mga before 6 ko namlata ngem DJ himay metadagos dagiti responder tayo Philippine Coast Guard, Police, Search and Rescue na pandamit kaya lang medyo DJI situation it's not safe for the responder ken rabiin awan ti silaw tayo. Okay. So, pag dadokit na sa one, dito lang ng biktima, nag-20, 30 years old, iso tilakan lang kilos, Dok. Muna yung biktima. Nagtampilaw ko na da, isomet ti, anat na ganan, isomet ti declaration na giti kadwana. So, iso na lang, ang tinapang nagtampi sa... When, isomet ti ko na da, iso lang, sagon kadakwada, Bombo Roger. Okay. Dok, ay di kalman na dawalan deti bye-bye iti particularly iti beach resort iti barangay Kalayab, even yung mga barangay. Kumusta kami ni Doc? Iti pagdaar tayo, karigiti babay, karigiti specialist ti barangay, abuk na karigiti na training, nga wasar, karigiti official ti barangay, kati pagdaar, bukas na nadawal ti bye-bye, nga may pari, tumaban, nagtapis ako. Moment aglalo no malemen daw na makita although dito Kalayab we have 14 ti wasartay dito napandamit first responder ngem handa nga nakita and sa nadawel DJ bye you know even though they are trained they have to damit karot ti datay safety ko na tayo Bombo Roger. Wala na muna, pasado alas 6, o alas 6, nasigad din ang Dok. So, ito sa mga Dok, han nga, dikitin na pan nagpipiknik, no dikit, kumbaga, tinmagaslaing, nga na pan nagtampisaw, din aksidente, nga nalmosin Dok. When, Bombo Roger. So, kadikitin Dok, istorya tayo Dok, the penalty passet, barangay Kalayab, or the pahit ibang barangay, Dok? Napandati tropa tayo na dadata bye ti Kurimaw kuna day tatay nakitain da iso nga bangir ta iso nga ngem agi-dispatch tay pay itata iti kokwa ti BFP can together with the Air Force no kwa i-dispatch tay no kwa mapantay kitain no parang mawan-nawanan tayo metlaing datoy ubing Bombo Roger.
Bumuchay, dagat mo sa lusugon, Dr. Melvin Manuel, mo nga digiti kung ni Dr. Manuel, ng pinadya natin at makaiman. Bumuchay, right? Aga po itireto nga na pasamak, doktor, ada ka diti plano tayo nga mga deploy, kadagiti personal tayo, tapnon di kasta, ket agbantay, aglalo tatta, ket wellness break, ket for sure, ano dagiti agturong kadagiti kabaybayan na Dr. Manuel. When actually dapay na puta rin nga ordinansa nga naputar dapat amin nga resort. Amin na resort dapat ada lifeguard na. Ada naputar nga ordinansa, hopefully it will be effective. Kaya lang nevertheless ibagamin to agsursur kam to kadagitoy beach resort ken dagitoy resort madagitoy swimming pool nga kitaan da digiti uping. Sige po, Dr. Manuel, agyaman kami ti oras nga impay mo iti Bombo Radyo Lawag. Back to you, Bombo Radyo. Okay, Doc, once again, maraming salamat and good luck. At iti panangiwait naman, iti Search and Retrieval Operation, Doc. Okay, thank you very much Bombo Roger and Bombo J.